Halo guys. Beginilah kalau kita mancing di ujung raja. Jalan kaki bro ke sana. Ini dangkal sini. Oke lah, nanti kita lanjut. Lah betul lah. Oh me. Tidak. Anak gua om di ujung-ujung. Oh, lemo. Aduh tu ah. Duduk lah. Lah betul lah. Alhamdulillah. Kita Bang John. Ini betul ke draw sih mana? Treng. Merjek. Oh, memberjek. Guna. Yeah. Saudara-saudara,